Assalamu alaikum. Bizden kanalın kattalıçıları, at suyucular. Bugün mına şu kulundu görsetөбүз тугандар. Kulun satууга чыкты. Кара кашка, чум каратай, kulun. Тайдын арка жактарын, чубаштарын көрсөтөлү тугандар. Тайдын кыз кашкаларын көрсөтүп берейин. Başların karagıla kaşkaların tuğanlar. Canavardın kaşkaları dağı jaraşıktуу экен, moyunları uzun kulunduğunda. Özü dağı çoңta экен. Eynezinden bölüнгөндөн beri biraz жүдөп арыктап турат азыр kulun. Тайдын арка жактары. Алдыңкы bir бутак, аркаңкы bir бутак тугандар. Кыргыз жылкы. Толук көрүшүп тоолдордун узундуктарын көргүлө, моюндун узундуктарын. Bak şeyinizden bölünüp anca жүдөптүр тугандар. Bazı 42 minge koyuldu tuganlar. Biraz kem var. Номерлерин калтырабыз. Kem. Boyları dağı biyiklikleri жакшы tuganlar. Kemin gülperet biraz номерлерге байланышка чыкпак tuganlar. Taydın başların karagıla, moyunların uzunlukların başları dağı gelişken baş kaşkaların.